Wona bafethu kuhamba kanjani lapho? Hayi ngiphinde ngiyanamukela bafethu kuwa uThembeki show. Hayi bafethu namhla izinto ziyashisa bafethu. Abantu abathembeki nani niyaza ngisho. Awuthembeki, asithembeki. Igama lami nguNtwana Kasi ngihamba nenja yami lana boy. Vele ngisho ngithi hello South Africa. This is your boy. Your boy. Hey boy PUWA aka Puwa. Hey mfana ufuna ikhala icedi kodwa sothini? Sponsored kumele sipane sokuspana nje yami abafethu nona sitholile ithiphu bathi umjida mfethu ukhwabanisela abantu yangithola nani niyazi DM for price uzothola iAir Force DM for price uzothola iiPhone angisho nani niyazi madoda connection umjida udla abantu nemali sibuye umfuna madoda ekasi lakhe umjida dolo lo ukutholakala madoda sesizwa ngabantu ukuthi hayi no thina simfanisile ngale kweleli ikasi madoda nathi mayisathi sithathe transport siyobabona kulelo kasi and we did our investigation and guess what tholakele madoda ngase kufune singakuthola ngisho so stay nathi la ku show sibabone ukuthi bathini sambeli hayi bafethu ayisesikhona ke ku location umjida simfunile la bathi sehlobeni sakhe asitili asimtholi bathi usaphumile angazi ujika samoya bamstilile so sizothatha ikhefu kancane sithi ku relax egate lakhe ngeta sekhaya ndoda sithi kumlila yangithola Aphinda ungikhombele sasithole sakamjida ngisilindile out now ayikhohle le face phela makathi wazokumbona hayi niyafuneka ngela thola baye bathi ubakoloda malini 50k 50 alo ukuthi uzilima zabantu 50 ngikhipha ama 1000 ukuthi scam abantu abayi50 tamani like in total or ila besibaziwe laba abayi50 sangila ngolo athi athi mpo ethe brother cela ubamba indlebe kancane lapha iyo le ya aba kanjani athamba ayimnandi mntana mina igama lami nguSifiso ngivela kwaUthembeki show awuthanda ngakho manje njengoba ngila uthamba kusho kukhona ongathembeki yabo and manje ngihlalele basho mina ngithembeki ngoba yimuze neshow yabo kusho ukuthi ungathembeki angithembeki ngani mhlambe so wasondela kimi ngithembeki ngani wena mhlambe wena ayikho nje into yenzayo njengayo ethi kunamshika shika ngopusha out just business kuphela nje yeah kusho ukuthi like no isikhatseni uthi just sikhombela ibusiness phela ukungathembeki kuningi yabo mhlambe kule business lakho awuthembeki to ama customers wakho but awuthembeki kuma suppliers ngubani lo ukutshela ukuthi basho mina ngithembeki ngubani lo yabo no ungakubheki lo ngubani lo relax no angena manje nizikimi nithi basho mina ngithembeki niboneni ukuze ukuthi angithembeki uyathembeka wena ngiyathembeka usho ukuthi hawu siyazimora nizimoshela isikhathi alike inika yazi ngilithandelani ngilithandela ukuthi it get to the point yabo ngubani nika ngubani ulwelana no ngubani nika ulwelana no ngubani nika ulwelana lalela mfo ulwelana nasakhona ukwata njengawo uyayibona ke ngiyekuthanda manje nizokwenza angiyekuthanda ulwela ukuthi ngithi uyinika or ulwela ukuthi uyazazi wrong and ngitshela ukuthi angithembeki ngani angithembeki ngani okay awuthi masibuye kutshele ke ngisakutshela ukuthi you get to the point I was trying to babeli yawo ngaze ngimali baba angithembeki ngani awuthengisa ama iPhone ama-30 ngiphusha wona uloyana nokuma customers wakho ayazi umuntu okhala ngawo ayazi abazokwenza ngiyazimona ulelanda manje kathi kumele singasamchazeli ke yena kumele ngathi kuyena kathi Itemeli yenzeke le. Wena manje sojambi procedure abantu. Kwenzakala? Sojambi procedure. Ngenzakala. Usikise lapho. Kwenzakalani? Yazi ujambe iprocedure kumele size kahle. Simchazele yena get to the point.
awuthi le yana nje ekena kambani awuthi ya ngcono ya bamba inyawo yeah beka awuthi yami ngithola ne yazambani ne ukula kwakho akusizi impela ngoba mina ngizele la ukuthi wena uphusha ibhizinisi lelo othoma ngalo lamateki ma-iPhone whatever leyo ithengisayo yem for price maye wayiskema abantu mfethu nabagama ubani baba abayingaki abantu abaskemile wena ulwelani ngabe bongaskema abantu bengewu 50 abantu bakusukela bonke labantu 50 abantu bo kahle kahle kusho ukuthi uyazazi kusho ukuthi ayibukela YouTube damani and lentwana ngathi musi lapha ekhaba kunestoro samakota mhlambe yiso lesekuvulwe ngeimali zakhona ngizo lezivula amakota nje yena uphinde igada abantu abanye bayakhala kahle kahle no umjida kusho ukuthi yena ne umjida kusho ukuthi ayibukela YouTube because the first thing makasibona ilwini kusho ukuthi bekazi ukuthi kahle akathembeki nje so thiyami yazi mina ngizokwenzela ukulula ne into esizele la sizela ngikuzola but wena manje ngoba soningi apologize la didn't you scam people didn't you scam people hayi awusema ngabantu ngokusho ukuthi lo muntu osigayile tip yokuthi wena DM for prize wena ama-iPhone bakubiza ama-deposit wena ungitshela ngoba sebangibambile ekhaya imbaki sabo thina sikusabe wena ungitshela nje ngoba sebangibambile ungimama nje ngikwata nje ngoba sengibanjiwe ngitshela ngekele uyangizoyimela ngitshela ngekele yazambani damani akafuna ukuvuma ukuthi uskema abantu Ngiskeme bani? we got the proof Brian Ngiskeme bani? we got the proof Ngiskeme bani? uskeme abantu Ithi ngibona leyo about proof. 50 or maybe 60 nalaba engingabazi uyiqale nini le business wena sinonyaka sononyaka uyazi njengoba uqale le business mina ku investigation yami I've only got mhlamba abantu abayi3 or 4 abavumile ukuthi delivery ayenza the rest bathi wena uhamba nama deposit maybe fake account lawo bathenga uma fake account shukuthi kahle kahle la camera siwacinga wacimela ubani and base ibuki wacimela ubani sola mfana wacimela ubani uzocooperate mtshele angekele uzocooperate angekele no yazo senzeni akucinywe camera ekelwe damani sibona ukuthi kahle kahle ufuna ukwenza but akucinywe camera itsho phela ngisho thena bakwekelile nje phela into oyifuna ngithi mangikhamelana ngoba thina bathi ngikhamelana sikhongaka kubani ongaka mna kubani ongaka uthe bakweke kubani ongaka Brian ngikutshelile from the start but we need your apologize and we need ama-refund walabantu bakolotayo ama-refund ngeke sizongayo ama-refund ngidlile ngeke sizongayo uyidlile so manje bona iplani ngidlile we did our research ekini ne-business we know that business yani ngiyami business na utawusolve damani sosebenza la yazi mangibethela sosebenza ngibethela Take yazambani we need to do one thing manje ngibethela kumele damani aqile manzi ayikho manje yaplo ifoni yakho yipi ifoni yakho yipi yenyakada ifoni yakho yipi ifoni yakho yipi telefoni yami ifoni yakho yipi shalo telefoni yami ifoni yakho yipi telefoni yami ifoni yakho yipi ngoba wena bana ngisebenza ngifuna telefoni telefoni yami ifoni yami emtshita yazini simple thing ne ithi ngibona ukuthi la emzini angeke ngithola amanzi wena ngizokuthola awucima ikhamera wena ngizokuthola wafakwathela manje tshela wafakwathela manje bafakte sicela baruyathukela ayikho na yafuneka le phone ngifuna phone yami letha ama-refund azophuma into thina la selecting zokuphela conference ukuthi niyayi lezi zinto imali yami ngifuna today ngiyafuna la mali ngifuna le mali akwazi usebenza kanzeni ngifuna le mali yewe ngicela amajanta bami ngicela wena-ke namhlanje ngicela wena susana nomuntu ngikase ngimbambe ngesami izandla ngisolve ubafo usalwa yeba
Uyabaskema abantu angithi. Uyabaskema. Abaskema abantu. Innocent. Ya mara kile ke skema wa. Uyabaskema abantu. Ngaywana. Asire. Amanzi okhipha la masori. Baba. Uyangikhuluma lentana lo. Sekuba bathibile. Uyakhuluma iqiniso. Uyangikhuluma? Yeah, by 8. Yeah. Yeah. But I refund. So refund. Nini? This week. Ila. Saturday. Ukolota By malini. 8. By 8. Barabara. But deposit but what at the pair? Okay. Sastela ma. Asire. Ule ndifo khuluma mfo. Wafa masodeka. Uzokhuluma? Alimphanda ngize. Cameraman. So refund. Okay. Ulosile konke. Sikhetha ama invoice. Yeah. Yes. Yeah. Sikhetha ama invoice. Ngifuna uxolisa kibo bonke labantu la ubona. Uzopolisa. Uxolisa. Uzopolisa. Na i-camera ibheke uxolisa. Nanoma ungabasho ngamagama nje. Polisa. Yaxolisa. Yima lo. Polisa for yini? For ukuskema abantu, ngeke ngisabaskema abantu. Ngeke ngisabaskema abantu. Batshele emakhaya ukuthi Facebook name yakho ngibani oskema ngayo wani. Facebook name am Cairo. The Fabulous Cairo. Ozokutexta leyo account i-risk yakhe. Yes. Ngeke ngisabaskema Ngeke. abantu. Police Refund bazoyithola. bazoyithola refund. Bonke baphelele. Sure bonke. But sathola umuntu okhalayo siyabuya futhi. Yeah. Kamera ningibulala. Usho ukuthi But I cool. Hey. thina sawagcina makuphumisa isireject. Yes. Okay. Alright. Hayi. Bafethu. Namuzi umthetho uxolisile na futhi uyavuma ukuthi hayi ama refund abantu abazowathola and futhi angeke azaphinda ayenze lento ayenzile. So, mfethu awusondela. Wena bafethu ayinani yabona umjida bamsolvile bafethu. Nani nibonile ne-alt velile la ivela khona yathi hayi khona ithe yafanisa yabona ukuthi noma kuthiwa manje alt le banjwa lapho. Yiyo le yangiskema le. So na umjida sizibuye kuzi story sakhe njengoba ngimkhuza lana bafethu. Yangitshela umjida ukuthi ayazi kahle dala lilindile lethuba leli yangithola. So bafethu if awuthembeki nama ngazi mfethu futhi le alt ithola nje. yangithola and manje na umjida vele before sivaya lana uzolungisela umjida la amanye ama refund uzowalungisa. Welcome ya all phinde yanivalelisa awuthembeki show bafethu sokufikela uma ungathembeki.